Borpung tarapung havar arat kisung non pu anta ki jogwana vela. BJP pen Karjab Vidya Singh Ingleng langhin kahumrida. Mongol Singh Timunga hem thikubalong polling station mai phutum pen mai kangni. Nangletum hithi ka helopen kedam ningka saksak doma. Do posita matha ikre humre ignon nangletum adung het kedo Phangcho Enterprise. Nangletum ladak longek ji lake electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humri non MS Phangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dipu. Kardom pini prime time birta long pen Nelisami Jirbon Kilingpi, non arjui kha birtang ton pen. Karbianglong Autonomous Council along Trokep Rasir Kep an Pling Tanglo Lapen Bangso Karbianglong Autonomous Council along Kachari Sorkar Dambomlo Wangbomlo Bonta Pini Arni Anta Borpung Havar Bangke Hakwa Teng Hakwa Mangsi Nangdu Bomla Kumantu Tong Kachiradun Thekpone Non Puanta Mathaponun Ele Ahok Sorkar ke Dambomlo Wangbomlo Bonta Borpung Tarapung Havar Bangke Nahokta Dam Desi Hakko Pen ke Doadimsi Dothak Bomlo Ahok Karbianglong Autonomous Council along Madule Chari Chalong Ponsetami Borpung Tarapung Hawar Kido Araratuma Panabangke Alam Chak Kachipiansi Manderlo Tangte Borpung Tarapung Lake Konara Pir Thelongsi Kidulo Karbianglong Hawarma Matangte West Karbianglong Hawarlo Karbianglong Life Kelang Araratu Borpung Tarapung Lake Nilip Constituency ang Kangchot Lapukali Karbianglong Arlo Pen Kapapidu Nai Ahawarlo Borpung Tarapung Hawaralong kisu kyun ehut tong se kora gari ke dam vong towar anta kavedet appear thilo Lason si niliblok sa hemadung het kedo thengpia dolong lake Borpung Tarapung anat kedo araratum ache thiebonglo Bangso dolong pena joksi Borpung Tarapung Daplang Borlangsu Rangali Ringmarong Pendanglok Kadukave Rong Kepso Seraratum Chileng Bonlo Labangso dolong kahing nu penajok kachingkoya jok areng ke sotumta pinang andulo Lo yang sila আমার মানুষজনে হরি সুয়াদি আসলে 7 বছরই আসলে স্কুল যাওঁতে দলঙত বাইক খণ্ডত পৰি গ'ল তারপরে আমার ভনীজনীও পড়িলে ইয়াত পৰি পৰা আমাৰ দুখ পাইছে মানুহজন আৰু দলংখনৰ বিষয়ে আমি যোৱা বছৰ আমি নিজে বাঁহৰ বনাই পৰা অলপ দিছিলো বাঁহ লাষ্টিং নকৰে আকৌ ভাঙি পৰি যায় তারপরে এতিয়া দলংখন এনেকা অৱস্থা আমি ৰাতিপুৱা সদায় স্কুল ল'ৰা-ছোৱালী পঠাব লাগে এই দলংটোৰ কাৰণে দলংটোৰ পৰা পৰি বহুত কষ্ট পাইছোঁ ৰাতি ৰাতি গোলাঘাট যাবলগীয়া হৈছে বহুত কষ্ট পাইছোঁ আজিলৈকে এতিয়া ঠিক হোৱা নাই মূৰটো ঘূৰাই থাকে ফুলি যায় এডোখৰ পূৰা ফুলি যায় পৰি গ'ল পৰি গ'ল কাঠটো ডাঙৰ কাঠটো গৈ মূৰত পৰিলে মই দলঙৰ তলত পৰি গ'ল এই দলঙতে না এইটো দলঙতে এইটো জেগাতে আৰু মোৰ পৰা আগদিনা বাইক এখন পৰিলে Nilitumke Bangso dolong pensi hithi kula pendanglok luka charli klimso maratum anta chileng ponanglo Nilitum hema phan hormu hortarle chuwan seta ladak ansi pasunang kokpitilo মানে হয় বৰপুং পেন দেখ তা সরহতি বাৰপ্ৰক জংফা আনিল তুমলা সতৱাৰ লাদন কাইটা Dilong sila tum kake tara ban bom lo. কালাং হিচি পৰৱা স্কুল পেনে কদো কিনাং আন কেলা সতৱাৰ পান সিটো হেলান বম না Tobe ne tum ka dilong ateng bote tang de bang so dilong na ben ne tu du so lang ke hak lo. MLA Dr. Numal Mumin kedam tanga phuruna hut election vote nangka chureka huda bangke bangso dolong kasemar ponje phansi lamchak nang chi piponlo Seta ningkan phopleng deta pita nang selam pipesi adolonga bangke pangko wangsi dukoglo Lasi non election aprang jong ajat pen setame bangso adolong nang kaselam piponje phansi rat pen kachuni ripadupon Sedame la bang so adilong aphan ta bonaya wa sai thang ta klai pipi tate la ra tum la pon se son accident la dak la son lo tithi da inulo ta ho la pena pa ke klo ta do non hedong alo so ke than ta la da pen accident ta non x-ray a kagos ka do okay do
la si la ni li hin ba ni to hin organization hin ba ki ni ri nge la hai lo immediately pe la bang so ade long ka patang pi du ya phang si tu ni lo sima rong i rong vet kali la puna lok ti rong khom kem ni a rong lo ko bor pung tara pung la pen Chuki hala pen Sonjit Kro Karbi Anglong Live MLA kilik nangkate bokboma porahut BJP Ratchariya som Dipu LSC langpen kachipate dunja bangpu Vidya Singh Inglenga hinpen pinilang hina barim BLT sahem lapen ABSU sahem long kahumri paduna BJP pen Dipu LSC long karjab duna bangpu pinilang hina hawar kahumri damahut Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Havar ke hap LSC long BJP pen karjab duna bangpu MSC Dorsing Ronghang MP Horen Singh Be Langhin constituency MSC EM Tarendra Brahma EM Khonsing Rongpi MSC Ramsing Timung Social and Economic Reform Samaipu Uttam Brahma Langhin VDC Chairman Kansai Basumatari Chunbang Krishna Basumatari Yuwa Morcha Maipu Dhoniram Rongpi lapen Langhin BJP Mondal Committee Maipu Sunil Kumar Boru Atumta Chitongdu BJP pen karjab duna bangpu Vidya Singh Ingleng Langhina hawar kahumri da mahut Jasamet pen nangkeleji MLA kiligahut kosonsi Joy Kela pen ki ongdunga vote pen kachipahay pon thekji ma phuthaksi kachithanchi mum patupon Mayalong kachitong dun abarim BLT lepen ABSU asong along kachirab dun tumpenta kevangji MLA kiligahut ke BJP asong along si thirte pen kachirab chitu pidun po lapen boru akhaya tum avot anke BJP asong fansi jogdun vek po puta Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan lamchak chi pidun rinti Boro জাতীয় সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ লগত আজি আলোচনা কৰিছোঁ অলপ আলোচনা সিদ্ধান্ত হৈছে আগন্তুক বিধানসভা ইলেকশ্যনত তেখেতসকলক সহায় সহযোগিতা লাগিব আমাৰ প্ৰাৰ্থীক বিশেষকৈ দৰ্শিং ৰংহাং আৰু বিদ্যা সিং কমল গমেজ আৰু দৰ্শিং এই সংগঠনবিলাকে মানে তেওঁলোকে আমাক সমৰ্থন দিছে এই চাৰিজন প্ৰাৰ্থীকে তেখেতলোকৰ বড়ো যিমানখিনি ভোটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব আৰু Langhin pen sarpangring tikathar la pen havar ke hap pen harsing rongpi Karbi Anglong Live Nilip constituency ke parlo Richomili Baptist Church Indeng Trokkebra isia mahang ke thegarni Arna Maphan Kiro Karcho la pen ningkarong chipi ponsi mesen pen katalon pon Pini there po niphai crep liarni lakhaing ko rapho Nilip constituency ka parlo Richomili Baptist Church Monduli Indeng Trokkebra isia mahang ke thegarni katalon padupon Pastor John Tipen Monduli alama inthur ponsi ke jabarim lapen Monduli ke echenga bangphu lapen pastor ke man chenga bangphu Kalitang Chondrokro anparta Arya Sangho tumaphan kachikimo asai dengponlo Labangso Monduli ke ehu towar suding anta hemphu si irablo Isia Samuel angdeng pi troxi angdeng so krehinia longpen athepi en ponsi Dipu Baptist Church Evangelist Robinson Tipen achora galam klardak pen than ponlo Indeng Trokkebra isi Richomili Baptist Church amahang ke thek katalona mayalong Monduli ka parlupon adon tin penta chetong dun rinti si ali racham pidun pen sayang deng mesen pen pachun ponlo Chuki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong Live Lakhaing koi baithalang su LSC BJP asong pen MLA karjab dunje bangphu EM Rup Singh Teron phan ke ongtunga vote pen kapahai dunje phan pura Hamren constituency alu inkoira truck polling station amai phula pen claim bang atung pen kachingwai patupon EM Mongol Singh Timung hemathik kubalong pini maikang ni ponahu Hamren constituency alu kidu polling station inkoira truck amai phu lapen ke ongdung BJP asongja piatumta mailong chitonglu Mayalong Hamren constituency BJP Mondal Committee amai phu Biren Tisu Kachari pona Mayalong Hamren VDC Chairman Sarsing Phangcho lapen Arlong Soran Lems a Chairman Peter Timung atum pen danglok penang an BJP aphan ke kroera tumta chetonglu
Bangso amai long Hamren constituency ang kang polling station amai phu chunbang lapen BJP claim bang piatum anta nangkele GMLA kili gahut ko ansi vote ke long ponjima putak chepaklang ponriti Lapusona porhut mongo singtimung hin penta nangkele GMLA kili jongsi mesen pen pahai dun lo pulote kaching thura sayamu ke ongdung avar sai long tupo lasong bong towar pendang lok asona sona var sai long tupo lapen MLA election high depth pulote bang surihinira pharu photuma phan vorenga varsai nangklangpo la so varsai ta long tun rintipo anparta sarkar pentame break chama scheme nang pipon tu bompo puta lamjai pon Lapen kali tu council pe na pio scheme mukha nane ke towar ta pilo mane ke ring ta pilo nane ke ela rom kera pilda ta pe na itu kimlong lo aku kimlong no election julo dante aku budget nang le thule po lahai ta itu long ini lahai ta tu pena no tu bol ke long le delo no bol ke hala so rong kera pilda ta na tu thangge na pipo lahai ta itu ana ko rong so rong bol ke lahai lo mati bada ke chelenga tuola pan long lo kilong dolo mati lahai nang lu thanoi aprang gela pana nikan il tum hamre na longe poka tora we na lo du talon poka tor dolo aku long la ili tum jong senor phai duno protente itum jong senor temple dun pimele protente an su se ai sim tu long tu non kilong chodan ka kalila aku long sula hamre na non itu full phejera district lo protente 2500 fourth gate, third gate, approach sanction po. Ano pulutan te, dak itu mah municipal po, council the city po. District council or city people, lahir posan ke. Dongka mukam pen Vicky Bay Karbiang Long Live. Tangte pini prime time birta ke lapon se kang toniglo dume thak me kardong